Oleh tu nak chuanin zu chungchang mitam takina in nga alel ani ngei po ka ringa hetel he in ngai thateng in move mal box la lo somong Two speaker kalome the Mizoram Liquor Prohibition Amendment Bill sang hisam nile panga wenai khian soiho turin iphalnain min soiho pui turin house member te ka soma two speaker he bill hi kan soiho main kan base lo ang bill deuh hi ni donin ka hia ka man dewa khanin e fakte hun lai ti mayang khati lai khanin in la na khan hu sup sup maya aveng te chu ka soi lo wanga chu ta chuan sikul pakhata hianin vantir ko in la na khan hu vantir ko wan huen tia an tlan khoma mobile phone te Facebook te ma khane in khriat zela tlan khom khania asang don hin pung khom to ni chu ta chung kan thim pa pakhat hianin ka han thleng ve atia lo a mun ka han thleng chu mi pui tam tak ka ra khanin a in la na khan hu a then kha an rak deuh thot thot to ka wa hoi phei chu kan venga mi ang bang lo hianin he lai hi a thla ni a he lai hi a lu ni a lo tia a tira kan ri nang le tak kha lo inang lo khup moi tia chu tiang deuh chu ani mai theya kan MLP amendment bill a po hi a chan chu mi tam takin bonded warehouse ka du venio han tia wine shop phalna ka du ni o aron tia a message te kan han donga a thenin min hawa a thenin min fuya a thenin min trong try puya thenin voice in takin kal zel ro te min han tia MLP amendment bill a hi a chung tak hi chu khria se chuan khang zong zong thu te kha pu speaker soi ngai lo tura kan nga ya ani na takan han soi do na heng te hi kan han soi nga pu speaker i veilama mi te ni emo i ding lama mi te kan ni emo zoram mi pui hianin eng bil nge kan putlu ti hi an khian huwa chuan min pom pui ngei po kan be sei tlatani ti chuan MLP amendment bill chu eng wangin nge in putlu tak mai ti zona om theya sum hu na turem ni ti kha zona masania sarkar ve riang ron tan chuan he bill kan pass tur tan hian atang hian han I tham sum om lem lowa chuwang chuan sum chulu to kom ma se sum hu na tur lian ang kha ni lowa kan MLPC exam ni som le palia wine shop khami asenchi kan ti mai chu asenchi zorna phalsaka khatianga sumtam tak chia tanga lak lu ang chi kha ni don lowa tin asenchi le pona ma tanga beer kan lak lu kan khal ang chi kha ani don lo phota ani le vote in hu bel na turem ni enge ni political party nan hlok puina turem ni tia zona om the pu speaker achulam po chuala ni ta chuang lowa an ming that bel viau na tur po tun din huna chuan a om lo mai theya nakina ero chuat a om kan be sei tlata amai ro chu pu speaker kan ron put lu chan chu hei hi kun na thok tu ta lam tang bil ani Mizoram kun na thok tu te tan e an salta na tanga an zalen na tur dar vuak na tur bil ani chu kan ron put lu chan ani zu phal rai na bil ani lo zu khap burna angele zuwa zo na tur bil ani ti po pu speaker kan soi chawanga kan khedon ani politics an chuan thil khiat chian tok lo wang te tin tran lam in an lo wang te in han be chiam te po atok ani mai theya van duai thla takin kan bil hi alo lik le nga la ahun main chu wang te po chu ni ang khel le chaya lo le ani amai ro chu pu speaker kan ta na thazok turen in herre ma te po kan han ngai ve boka he bil hi kun na thok tu te lam tang bil ani chuti rol chuan excise and narcotics department ka thopui mi tai matak tak te tan ro chuan an ha bel na tur bil ani tin excise po an soi sel na tur bil te po ni pa mai theya apulu tu te po tu na tangin engemo hrechiang lo chuan be an han tok to ania amero chuan mani po kan fui ve na chu excise department ka thopui ka thian te ka fui na chu kan ha sot don ani point kun na thok tu tan an hlok pui don chu wang chuan tur na po hlok na kan nga ya agriculture department le horticulture department lam ta na mal som na kan ni thei na tur bil nia pu speaker ke ni chuan kan nga ya ni tuna kan dan en hi kan en chuan Mizoram liquor prohibition bill o a act hi kan en chuan in a act poni chialo annuwa a rules an siam le kha kan en chuan tundin huna hian champhai le
na lana winery grape atanga wine siam che phalsak ani abak zong chu dan bo che na ni pu speaker kong kamakan zor zong zong te dragon fruit atang kan siam te lakhui the atang kan siam te balha atang kan siam te hi tuna chuan dan bo che na vek ani grape che ani tuna chuan phalsak ni grape ching tu te kan du sak rual hian pu speaker mizoram kun na thok tu balha ching tu te lakhui thei ching tu te dragon fruit ching tu te sun hu ching tu te kol thei ching tu te chu teng in pu speaker kiwi te adang dang te po heng ho hi kan mangai ve tho kan du sak ve tho ani heng ho hianin an product atangin an thei thar chu atang hian wine siam ve se kan du chumi du sak na bil chu ani pu speaker kan put loi hi chu wang chuan buana ma khera zuan tha zalen don zubil ani tia an han dema po hi an riat chian tok lo wang ania atira ka soyang khan ataka han soi chun awa hole si ve ti to kan omanga alo ni reng hi mo ti to kan omanga chutian ni chuan in ka tran ta hle mai ka du hle mai ti in he bil lam tang hi kan ni deu ve kan ring thlat ani pu speaker ti chuan pu speaker han soi chian khet ngai oma apuan te po kan han in puang anga MLP Act hi amen a tool ti in department lam hianin e sarkar na kan von fung kan chelve tran tira tangin min thilani kan rules nei te hi bi chian ngai ani antia kalai ka history na kina kan la soyanga adana kim chan lo dan te rules kan nei that tok lo dan te aek berapo hi man mo siam ani awangin aek na ken tel thlen khat te hi chu pu speaker siam rema thazok thei thil tam taka oma wangin hei hi chu siam rema thakhom mai ti in min khil ve thina ti chuan pu speaker tun assembly budget se sona hian pharman ngei tumin theito pin kan tran kan la tin tuna kabula thu kan agriculture akadipal kan horticulture minister te po hianin min khil ve bok thina ni an mani na pressure an don dan te po ti chuan pu speaker chu dan thar tura chu kan han duang ta amai ro chu kan dan chu ne china soyang khanin ali ka ta thlat mai ani a thlen lo na tur zong zong a thlenga kiltina mu turin alo om ta chutilai chuan ko khan throi tu te panan lo mu ve tange ya ta chuan in leng te po kan nei ani kan dan thar putlu tura section 45 emi zupui zuti tuitling le zu fang te siam phalna tura kan duan te la chu ko khan lam chuan in a khai hei chula tel lo deu te u tin in leng kan nei ta kan ngai tuan on le thei don em min tia khongai in hei hi chu tel lo tha e min tia tin thil danga te po zona min zo ta ni kan dan duan me ka mi kha ali ka khan lo mu ve bo ka wangin heng te chu tel tharani lova MLTP Act sang ka chu sam ko le panga om to sa kha ni e ko khan point kum som le pasari chung kan man lai khan in ngai mo lo ani e kan tia e ani mo an ti ve maya amero chu ngai mo an nei ta ni chu zupui zu tuitling zu fang siam phalna hi chu an tia taktaka chun zupui le zu tuitling an te ni ti chuan March ni khatani ya pu speaker ZPM legislature party te ron ve anga ye kan tia anin kan rona ko thanina indu lawani chuan zupui le zu tuitling hi chu kan pai le thei kan ring amai ro chu legislature party kan lo in rona nge ti in March ni khat chon hudar thuma ZPM legislature party chu kan thu khom ta chu ta chuan pu speaker e khai zupui le zu tuitling chu tia ko ran thuai tu tan du lawani chuan ini pon kan du turan ni lawang an rot na chu zawma lom ti in pai le zai kan rel ta zu fang hi chu zu tak po ni che lo zu fang khan ni maya hinga po te po kan han ti deu nangin khai ko than poi sei chu thalowe tin mi thlen khatin amhinga zu om thim hian an ngai muang ti in I pai vek lo long u kan tia ti chuan pu speaker le ZPM legislature party meeting ina chop chua tur kan ti china chuan wine siam chuta po grape wine an siam ang che hian la khui the tangin ane mo dragon fruit tangin mo kiwi le thil dang atangin mizorama an thar chua thele thai atanga wine siam phalna ani pu speaker karon put lu tur hi chuta chuan tu na hen kan dan ding lai mek MLP Act nuai kan rules ina a phalsak ti zong hen soi tai la political party ming telam tai la MNF sarkar hun laia an phalsak ania
August ni som thum pu speaker sang ni som ni le pahnia khanin wine siam hi phalania ta chuan alcohol percent po 10% minus and plus 2% tiani chu bak chu pu speaker he dana hian pel kan tum lo grape an phalsak ang ba ka pu speaker te pel kan tum lo alcohol 10% chung lo ma kan kal don lo ani chu wan chuan pu speaker grape ching tu te kan mangai ang buk hian la khui thei ching tu te bal la ching tu te sun lu le kol thei le thil dang ching tu te kan mangai a chu mi te poina an phalsak thei tur an phalsak thei na tur kha he dana hian kan han da telta ania ti chuan pu speaker helai kan sei du chu kan han sei ho na po kan film khur khop mai zpm legislature party chuanin chuwang chuan heng te chu pai ngei tur ania lom ti in kan han pai ta a tin pu speaker thil dang le de wa chu ti chuan adan kha kan han siam thata in rin ni tlai ania o siam that kan han rot ta a pathian ni ni thata wangin office ka an kai thei talowa han siam that wat wata a document kan thelu to ka khiat so lo chuan February ni som ni le pakhata a bill a draft kan don to MLA na kan don ve ka thla ka ngai ta a ta chuan 45 e kha pai ngai ta ni tin beer ti kha zupui zu fang ti te tel tak lawa chuan local fruit beer tin kan thak ta boxia tun bill a hian pu speaker rampon atanga beer lak lu reng reng hi phalani lo amero chu mizoram atang kan thai thar chu atang hianin kan the atang te hian local fruit beer siam phalna idi lang kan ti ta beer te chu pu speaker hi tangin 5% alcohol te 4% alcohol te lek lekania wine ai poina alcohol content hi atlem zok don ta ani ti chuan dia dan siam that din lan chu kan han ti ta a excise department nama train kan han initiate kan han nor chiama amai ro chu thotan ni lo nia akal tlangai lo tam khop mai cabinet approval nga ya tin law and judiciary a vet te nga ya danang thapakala nga ya wangin thotan zana kan man talawa ti chuan thole ni kan han in peya thole zana assembly paper dang poi mo te ne na an sem rualin kan han dong ta chau mai pu speaker ti chuan tu ni lai ni soi pui mai soi ho mai tur khani ta ka wangin ep tu lampon in pe talawa ti chuan pu speaker ni khia dangin kan ep tu huai tu ten ep tu party an ho tu theu tan an mu cha soi ho na hu ni son an dil ta voin hi kan lo thleng ta kan house leader point e thwa lom ti in chu tianga dil na omani chuan tin bill soi ho na hun hi kan han tol ta khet pu speaker hemi chungchang ai hi chuan thiam lo an omani chuan excise department ministry a thiam lo kanianga a hun taka kan sem chua lo wangin a hun hi tolangai ta ep tulampo tin helai ka thopui te po zpm legislature party mi te po an thiat thiam na ka di la thei top chuin kan han tia mai ro chu dan pal tangai lo tam dewa wangin a huna kan peita lo kheta kan nu fual ta kheta ni ti kha kan soi lang tel duani ti chuan pu speaker he bila hi kan soi chian du chu rampum huap zu khamna bila ni ta ni zun zuar don zun phal rai don min tia amma aina khawzo kan ni pu speaker amma chuan mizoram pumpui hi zu khamna dan khana huam lovani kan MLP act tuna sang ni som le pakwa kan man me ka hian autonomous district council pathum chakma lai le mara te kha lo huam reng lo maya amai ro chu tun tuma hi chuan pu speaker he bill kan duana hi chuan mizoram puma zu khapani to dona IMLF kan ti asen chi ti la kan soi thiam ber mai ome sab zu kan ti tele rak zu te hi chu khap ani to don ani pu speaker he 6th schedule of the constitution of India 12b hianin ADC huam chunga hianin zu chungchang an thu nei na chu non distilled country li karachi alonia chu chu zu fang zu pui zu tuitling kan tiang chia an mani na an siam chia kha chuanin maran hamte lai namte chakmai na an mani zu kha chuanin an manin dan anin siam theng te ni abak zonga chuan dana omlo wa alo omlo wangin state pum huap hian dan kan lo siam theia pu speaker a chunga non distilled country liquor an mani chung an ti ve ta don chuan an mani in anin siam thei renga chung de po chu khap thei chu ni se kan dua amero chu kha kha chu kan thu nei na pia lam 6 schedule na autonomous district council te ahung bing na ni wangin pu speaker wa in rol po kan tum lawa amero chu asen che ro chu
le rak zu kan tiang te khachu heng huam chunga poyan khap ani to do na ni pu speaker a history hi toy te in kan soyanga Mizoram Excise Act sang ka ko som sari le pathum ka kan thir chuan zu chungchang in je ka ma ro chu akhu khirna lam kha lo lem lawa a zor ve thei huna chuan ti tele e a revenue lam hoi khan khata khan thila in je ka ti chuan MLTP Act sang hi som le pakua kan han manga zu khap na anilo sa MLTP Act sang ka ko som ko le panga kan han manga ko sari February ni som ni tangin enforce ane kan na ria ti chuan pu speaker akal zelta at MLPC Act sang ni som le palia kha chuanin kan riat angin congress hun lai ni ti zo hen kan soyenga mi poi soi chu ka lau viawa a sen chi zor phalna an han siam le ta ka khan Mizoram Excise Act sang ka ko som li le som sari le pathum saving khata telani kha bila kha chuan kha act ta kha chuan amero chu pu speaker he act hi sang MLTP Act ka sai sual ji MLP Act sang ni som le pakua tuna kan man mek anon siam ta ka khan a saving da ani tak lo wangin the chuan Mizoram Excise Act sang ka ko som sari le pathum kha man ani box silo MLP Act sang ni som le pakuin autonomous district council a huam box silo ADC a hian zu khapna dan pakhat maum lawa zorna dan po chuang lo zu chungchang a dan pakhat ma hi pu speaker lo reng lawani chu kan han en chianga mithiam te kan rona department chunga mi te sarkar mi le law practice mek mithiam zok te kan han ronin a he chu dan hi siam the ni ati in tuna kan amendment a hi chuanin pu speaker chakma lai mara autonomous district council noya hian zu khapna dan hi kan keng ko ve to don ani pu speaker kan soidu chu tuna hian nangma kal tlangin e house kal tlang hianin CYL MTP te chunga lom thu ka soidu ani an huam chunga dana omlo chungin thei to pin zuan lo khapa an lo be ram ani tuna chuan danangin kan kalpui thei to do na imponi se pu speaker khalai kha zona om theya wangin kan soi chiang du hlek ani kan peng ta hleka mi then khatin zu zalen na danan pulu done ZPM chuan an ti line pu speaker tun mala ngai lawangin Mizoram puma zu khapna dan zo kan pu speaker kan putlu hi ni chuwang chuanin kan chanu khana chuak mai theya atira ka soyang khanin an rinang lo zo ka lo ni a taka chuat an ti mai theya ni pu speaker dot le kan soi du chu zu khap nat sut na bilani ti hi kan soi chiang le du boka MLP Act sang ni som le pakua kha man mo taka duana ni ya kan ria sang ni som le pariata sarkar thar alo pianga zu zor lai khati to pan duwa wangin man mo takin siamani ya ti chuan chu ta chuanin a rules lam kha alo lem lawa when rules kan ti thei mai tur nakina kan soyenga sang ni som ni le pania duana ni ma kha chuan act ve si khan rules pakhat ma lo nei lo ni ti chuan pu speaker a boi thang lai chu minimum punishment ta po kha ji ani lawa in zuan man pon engzat nge ni small quantity nge intermediate quantity nge commercial quantity da ani lawa a khem thei dan po kha a lawa wang kha a khem minimum punishment da ni lawa wang kha holam taka chu ani foma wangin tun tu mai hian chung de chu han bil telania pu speaker kalu dek longa section 6 subsection 1 ate thlathuma tanga thlanga tan sing khata tanga noi khat ti te section 7 zuman sak small intermediate commercial quantity ti te azat chu notification a zui tur ti ani kha chung te chu tun tu mai hian kan bil telani ti chon pu speaker atira ka soya kha grape wine zin kong a hi soya thain ka ria Mizoram mi puite hianin grape wine zin kong hi kan riat chian tlan hi a thain ka ria bu speaker kum sang ni chauh vela ti hun lai khan e MNF an sarkara ta chuan champhai le na lan kimi champhai district a grape an han chonlu ta sarkar nan chin tira lo thadu ngianga mero chuaron thang liana atuya an han siam dona MLTP Act sang kha ko som kuale panga man me khan alo khabreng sia ti chuan grape wine chu siam thei ani talawani ti chuan pu speaker grape wine siam phalna masaber hikum sang ni le pariata putlu khania kan na rianga chti line chuan MNF hi e sarkar na chang tuan ni ti chuan MLTP Act siam thain pu speaker amhinga po the Mizoram Excise and Narcotics Wine Rules sang ni le pariat ya winery siam phalna license ka pe kan itani
sang ni le parieta sang ni le soma wain chu siam in an han zuar chuak tan ta a ti chuan sarkar na in thlaka akal zela atoi zongin sang ni som le pakua sang ni som le parieta MNF bokan han sarkar le ta pu speaker ti chuan a sen chi an zor me ka ti to pan du sia wangin tuna kan man mek MLP act a hik man ho tak main budget session March sang ni som le pakua putlu ania ti chuan thil thang thang awangin a man mai theilo awangin me ni som ni le pariat sang ni som le pakua he MLP act hi man tana lo ni le ta ni ti chuan pu speaker wine chu grape wine chu phala ni lo phota ni chu ta chuan ti chuan enge mo zok kha no ma kha chu ka lu chit lo nga hun ka mangrail tukang ti ka lawa ti chuan grape ching tu ten engtin nge kanom don tuna hianin adan hian min phalsak si lawan tia amai ro chu grape wine chu an siam chuak renga an thal reng thowa sarkar point a khelo der ve ni pu speaker mita siai ve ni khati lai khan amai ro chu adana reng chuanin grape wine siam phalna kha om si lawa ti chuan grape wine ching tu te chuanin an thar chu wine atanga grape ching tu te chuanin wine an thar chu atanga wine siam phalna chu an du line January ni som ni le palia Deputy Chief Minister kai khwe study group ina Mizoram Liquor Prohibition Rules Drafting Study Committee na andan duan pu speaker akum len ni hilo chin che taila January ni som ni le pali sang ni som ni le pania khan grape chu tel talo ni chumiom zia chu nalam le champaya wine chu dan po na no la lo ni dani phalan ni talo January tha ni sang ni som ni le pani ti chuan March ni som ni le panga a rules som lawa hun rei tak zu khamna dan local pui to chu a rules salo chuak ta Mizoram Liquor Prohibition Rules sang ni som ni le pani chu ani ta grape chu tel talo nge ni grape wine chu hemi khria hian champhai le nala na mi puan lung oi lawa social media le hun thang che mi pui nan vui puya political party chen khatinan han vui pui boka pu speaker March ani hei hi ti chuan eng thil nge thleng kan ti chuan pu speaker July ni som ni le pani sang ni som ni le pania Congress Party page on Aizol Tenisco ta mi puite thlawang ho na in kho man tia khanin resolution an pa zinga ena hian healthcare bill vai bel se somrukule pasari bapeturin sarkar khan nora pu speaker kan bill chu ni chialo ma se atilai khan vai bel se somrukule pasari lai te kha healthcare bill kha batalo nia abizo khinia pu speaker ka soitur chu grape wine man sak chung te zang adom na nuai za peturin an phuta pu speaker kan ku atange MLP Act sang ni som le pakwale MLP rules apom dana thutluk na chiang takapuang zarvat turin sarkar kan phut an tivea ti chuan pressure khang om kara Mizoram sarkar chuanin an ngai tu non le ta pu speaker emene phun lai ani August ni som thum sang ni som ni le pahnia Mizoram sarkar Council of Ministers thu khom chuan pu speaker i phalnain Mizoram sarkar press release kan chiarange Aizol 30th August 2022 tini Vain Khan Chief Minister Puzoram Thanga Hovin Council of Ministers Suan Mizoram Department Chen Khatatanga Sarkar in Rail Bol na tura thupoi mo an thlen chungai tuin Chief Minister Conference Hall an thukhom vo in meeting chuan the Mizoram Prohibition Draft Rules sang ni som ni le pani chungai tuin zuzor khamna dan chu khong taka kalpiani zel tur thule chuti rual chuan Mizoram chunga kunna thok tu te grape tharatanga dan noya wine siam le khal ero a phalsak ani tini pu speaker political party khang kan lom tlanga Mizo National Front General Headquarters pon alom thu press release in atu August ni somthum le pakhata achun zom hala ta chuan pu speaker a vai chuan ka chair lo me pu speaker ik phalnai na toy te lai bi ka kha Chief Minister Puzoram Thang kai khwai sarkar hi mi pui ma khungai taka ni zia alang zela Mizoram ta na thatur an ngai tu kunga hian Council of Ministers te chuanom kan ti hle the Mizoram Liquor Prohibition Draft Rules sang ni som ni le pan hi ngai tu thatania Mizoram chunga kun na thok tu te grape tharatanga dan nuaya wine siam le khal phalani ani tur hi lomom kan ti abigin champhai le nalan lama grape ching tu ten dan nuaya nge ngai ngam taka an thorim ra an seng turi thinlung takin kan lompuya Mizoram economy siam thatu an ni ngai kan be se ni tin MNF in grape ching tu ten lo lompui to ni pu speaker grape chu zau kan duani tu na hian
ngai ngam takin dragon fruit te lakhui thei te kol thei te sun lu te le thei dang te kiwi te heng atang hian wine siam chuak ve to se kan dua chu pu speaker kan on put lu hi ani mai kan dui nang ve kan ni vena hian pu speaker ti chuan October ni som ni le pahnia grab wine rules lom na khanin pu speaker khati laya kan excise minister tuna BJP lamom da doctor KBH wa ho hianin an han lom khanin thu soi te poi dai na zia kin kan nei ma se chir kha trul to lem lawa commerce in asoi nem to veng me he apulu to kan minister putete hianin kalau she chota ka chu Mizoram hi titengo kan political party then kat te hian minlo bual a thin khop maya ahuna thlen ma hian borokin ron vo khota lengpu airport chungchanga po ni tho se khatiang khanin insoi thaina hana se mai ne tuna po he ti khop hianin zuzor chungchang moilo tak takin ron ri ni mo hemi chungchang house putlu ni ma ho hian mar chu ani na tak alai mu zo shiat hi chuan khatiang khalo ni le lo thina tuna po omje bera chon grape wine siam poitilo tu te ho ve khale lampanga thu te hin nia congress lampanga thlawang ho tu MNF lampang adan implement nge adan amend le tu siam thale tu te annia chutiang chuan press statement te polo nein anlom puizia grape thartu ten lom puizia anlo ti chuak to a chutiang do che chuan grape mai ba ka gan huang anon zau don ni maya grape wine kan tiang chi khating chi mai ba ga khanin wine sang kha ti bel ni se ti khan ni do maya ani na ta khan theta hi chuan mizo mi pui te hi party abikin opposition te milo bual a thin khop mai hun ma hian ti hi ka hret chuani poni senga thlajela industrial board lama vice chairman pukelal donglian te ho ne khanan han chowa an han lom hle ni kha chu gre pa ni danga po hian a thei ve ni Mizoram pumakun na thok tu te hian he bi li lok pui se kan dua pu speaker atira ka soyang khan kun na thok tu te lam tang bi la ni kan put lu hik chuwan chuan in pu speaker he bil hi a soi ho te chu a tha ma ro chu a chai ho lu tuk lawa akal thei mai hi kan ringa kan be sei thata ni a chan chu ham than nai pu speaker lo keng til ne me ma lo mo le entirnan pu speaker champhai winery hi tuna hian Ministry of Food Processing noya sampada scheme noya pui me kan ya sang ni som pakwa chu MNF sarkar lai kan sanction huani nalan winery tribal affairs ministry noya trifed kaltlang in vandan scheme noya enkol me kan ya tin focus market access fund atangin suma puyani mek boka chu kan sarkar ma thil ve kan chu pu speaker tin World Food India sang ni som ni le pali September tha Delhi ne te khan pu speaker donor ministry chuan notice a winery te tan platform te lo siam sak dai to Departmental Food Technology Mizoram University le nalan grep ching to society te chuan MOU te nein tho ho nan lo nei me ka chu pu speaker kan MLA tuna om ho zong ten kan biala dragon fruit ching tu te bal ha ching tu te china soyan khan thei khang ching tu te tan hian wine na te kan siam ani chuan ham than na hi aput lu ve thei don chu pu speaker kan hak le me ma je PM chu kun na thok tu te lam tang kan neng chu lam chu kan hoyani tin a amendment lama kha ne na kina kala khai khom non tho ka soi tuilu tuang ti galau pu speaker ka in buatsaih thai chu ka tilo ka in buatsaih rei ve khop maya he ta yan phek enge mo zat kala ne ya ka tivek lawanga amendment la ya hianin pu speaker han lu tamai la section som sari a oma tu na kan bil put lu a hianin din dan man mek MLPX sang ni som le pakwa tang amendment siam hi section som le pathumomin chung zinga section rukte chu adan mingkha khan me CRPC kan tia kha BNSS ani ta ka wanga amen nga yani ya the draft MLP amendment bill sang ni som ni le panga hian amendment ba ka insertion section chu pasari ani omni ti chuan kan dan man me kina huam velo ni china soyang khan ADC pathum kan huam tel ti ranga chuan pu speaker kan draft MLP amendment bill a hian sarkar policy khoi section pali oma chung te chu chapter 4A noe section 45A 45B D le E te ania section 45A khan Mizoram mi khwal poi mole khwal jinten no kala dignitaries le domestic le foreign tourist tana anzu anken lu phalsak na khania pu speaker hei hi
zu khap burna dan kum som le pasari chung kan man to MLTP Act sang ni kati palzia sang khajago som ko le pangami khabuk kan laklu ania chuwang chuan tin medical prescription manga ti theih po kha 45B po kha khami khatami tho kan laklu kha ania tin a lian bera hi chuni chinal kan han soita ka kha section 45D a hi ni ta pu speaker local fruit beer siam theina te local wine siam theina te Mizoram chung e tharani chuan heng thei chi rang rang balha dragon fruit sap thei ti tek na khui thei sun lu kol thei le adang te an han soi tak to chu mazil don fo heng zong zong tang te nan lo siam hi alo nia local fruit beer ti ani pu speaker pon lama tanga lo lu te hi ahuam ten lo ani heng hi man po kan tum pu speaker tu na hi chuan zep thua cheng lo ai zol khopuya te lem hun danga te pon yang restaurant enga moza ta hian zu engeni abikin beer hi an chop tel thina zalen takalei thei te poni amai ro chu da na kan ti huna chuan license nei mizo beer chi abak song hi chu kan mandon chu pon lama tanga lu tur ti topin mizoram tanga lu tur sarkar ta chuan chiele thil danga nem nan na tak tak om don lo kun na thok tu te ta ne ro chuan pu speaker nem nan na tur tam tak om don chu tun chuma hian he bilina aken tel hian ya chuwang chuanin permit nei tena restaurant ne hotel ate an chop theina tur ania license kan on deal ve thap don ani ta chuanin tuna license nei lowa zor te hi pu speaker ini lu ve ma legislature engeni apmasa zo ka khanin he house a point soi chuani kha tiltina hen an zuara ni lom ni han ti da ponom kha imponi se pu speaker khalam khachu kan kal sananga section 45E a hian tuna chuan champailen nalan winery siam che phalania abak zong chu dan ponami vekani pu speaker zep thua chenglo saras fair kan ti te self help group ina hetiang ang chi SRLM noemi te NLUM noemi te entrepreneurship fair frank le thil danga po wine ani emo beer ani emo alcoholic content nei khim an zor ho zong kong sira kan mu hi pu speaker man the vekani tuna hian kan dan chuan grape wine po hi a phal chuang lo na lan le champhai winery mi lo chu a phal lo 5 vek mai ni chu wang chuan heng te tan hen zalen na dar vo toila amai ro chu du siam the ni lawang pu speaker a siam tu big phal na ne nom do na chu mi te ne na chuan license an on dilak tuna a siam mek te po hi dananga en an ni do na dan tling lo kha chu phalsak an ni don chuang lo man kho man ni don thawani chumi nuwa chuan chung asiam ten hena chuanin an khal zung theina turin a he chiang de bo kanan zo ta mun danga product te po entirnan hladewa thar te pon hun khata an asiam na huna an la khomang an khal tawang chung ta chu pu speaker kan han put lu chan hian ya kun na thok tu te hian in peak season a chuan an lo thar tam ve le to maya chung chu dana chuan pu speaker an kal pui thin dana chuan peak season a hian an han la khoma winery kan tiang te brewery kan ti te refinery nga te an han kal puya ta chuna tuite lo sor chuakin trangkai zokin value addition kan ti ka nan nei ta ti chuan a peak season an da khoma chu a dry season kan ti khan off season a khanin khal le in kum tluanin in khaban nei ve agriculture business bulin channa ania chu pu speaker ke ni hianin kan hak le mema heng fermented juice kan ti te distill ta ni lawa he mi zu kan ti distill kaltlang khani lowin heng hi chu arui bur tur lam ni lovin thai thar chu preservation chi khata tanga wine le beer siam phalna hi he danina akentel chu anita tuna man phalmek tingko than khat chuan in sakramena de pon manga 10% alcohol content hi pel kan tum lo de ka pu speaker kan han soi chiang le duwa chu mi pui tele pu speaker ke helaya ho sami zong te khida po kan han soi non le du ani kan fermented juice atang hianin Indian Food Safety Act in a phut angin akentel nutritional values te chut telin thata ka kalpui the kanin beisaya chutiang tur chuan pu speaker mala kan tumani India March ka hian fruit wine incubation center te Meghalaya September sangni somni le pathum khan an chief minister Conrad Sangma chon hongin anni pechon fruit wine capital of India ni kan tumen tia
pu speaker kan mat here chu local consumption mai ni lo state danga rampona kan khal chu thei kan ring ani chu chu kan maba ga hian omani thil thren khata chuan industry lian pui le sum tam tak sen ngai te ani he thilai chun industry lian pui lo deuh poina ti ve thei thata wangin kan ban phak to kan yanga a thar rang bok sia mizo te khiat thiam chi ne ke mani ta na that kan ring thata ni pu speaker kan ram hianin theih alo thar chuak nual mai horticulture department nan chin che dana chuan grape hi ram hectare sang ni zathum somre le pakhata china niya metric ton singkhat sang sari zan hi somni le pasari atharani chu ranga chung koina an lok pui dan kan thria balha te pe chu pu speaker hectare singkhat sang khat zaruk som sari le parita zawa metric ton nuai khat sing li zanga le pani thar chu thina lo ni dai to lakhui hi hectare sanga za somre le pasari zawa chin ni in metric ton sing hi sang kwa za somre le pathum an thar chuaka chuwang chun heng zong te han thlir hian pu speaker trangkai zo ka mangila value addition an ti a hlut na bel chaila tuna chuan an thar tam lai chuanin a toi ngeng hu ka thena chuan thingtlang khu te chuan a market alo thalo an in semten tel tela tuna ro chan phur khomin a license nei ten hena a siam na tur sarkar in a license a pek ten hena a siam thiam ten hena an siam anga zene an thar chua theina tur lam hoi bi la nia pu speaker han soidon chen soitura tam khup maya kan state trenom tena an lo lok pui to dan te po hi pu speaker soitur hi ka nga mai kan in buatsaih na chana mai ro chu ka soithui lutuk deuh toin ka khia ka pel ching kha ka pel ang ti ka hlawa arunachal meche pakhat tageri tai chu pu speaker india rama meche choi moina sang Ministry of Women and Child Development ina apek the india ram meche civil award sang Nari Shakti Puraskar chu sang ni som ni le pani kham pe kania engwange kan ti chong kiwi atangau wai na siam chowang ani zero munam ikhi ni ya aruna chala henu hian choi mona sang engem muzata donga Women Transforming India Awards United Nations ina pek po kha adong heng he ani mizo me chi te hin an theiwang an thokrima an thiam ve mm amai ro chu kan danin ahung tlat sia phalsak bok si lawa ahung tila adang tlat sia tu na chuan hei phel kan duani pu speaker tageri ta hi neri su kan ngeng heya kan mamit mla point neri su khan in ka ria pu star zilian po hi chuwan chuanin anni pon an ti thei hi mamit nu ho pon an ti ve thei nga pu speaker chuwan chuanin heti zong hian ni tlang te bu kan han tia tin naga meche pakhat Lusinguli lotlina chanchin hi kan train karinga Dream Dragon Fruit Farm nei tunu khani Dimapur atanga kilometer som panga vela ichun dragon fruit train wine siam ta internet ada internet sensation ani anti hial khania botol khat sang chuang tena khalani chuchu Nagaland ani pu speaker sabram kan soilo Maharashtra Nasik wine hun puite kan soilo Nagaland le Arunachal ni kan soini pu speaker kan theiwang chuwang chuan he kan bil putlu hi atira hriat chian lawa politics in puna kalbup bup ang khani lo se Mizoram kun na thok tu te tan kan bial thawa kun na thok tu te tan khana ni kanon aw ni pu speaker chuwang in ho kan zawain tlang ila Mizoram product che kan soi apon lama mi chu amae khawin khap kan tum kan thlin tok chu eng poni se excise department strength kan thria kan theina po kan thria kan theilo thilro pui tak tiam kan tum lem lo pu speaker amero chu kan trang sotang tina tran te po kan trang ve sotani kan so gar nu hian chung te chu ke na ka soi turan ni lawa pu speaker politician ni mani chan chin soi hi kan chinga ai ro rel na ma soi tur hi kan soi khal deu zung mai mani chan chin ni ma ro chu soi chak om te po mani kan malak na te po hi atul chuan dimana te kan soyenga imponi se pu speaker kun na thuk tu te lam trang bil tuna kan ron putlu pu speaker I phalnai kan chair le anga the Mizoram Liquor Prohibition Amendment Bill sang ni som ni le panga hi min soi ho puya kan zawaya tanga Mizoram tan kan kun than tok tu ta tan ani ti hria min pass pui turin pu speaker member zong te ka so me kalome